Yan, sige, lingkudahan kita. Yan, so, ayan. Yan, good evening. Nakalingkod na batanan. Yan, so are you familiar hini nga duwa nga symbol? Familiar ka mo niya? This one is a 4G and the other one, SIM card nga installed no commonly may da kita may da ito either 4G or 4G plus. So ano ba iniiya nga? Ah, yan, so what are these networks kamo connected? You know what din here Pilipinas, there are a lot of mobile networks nga pwede kamo makakonect. So it could be 3G, 2G, Edge. But right now, most na aton mga phone which connects nga to an internet, it uses hadi nga 4G. Ang pinaka-latest niya na 5G, but the most commonly used network right now is 4G ngayon, 4G plus. So di kita mag-act and how it relates nga to naton sermon yan ang gabi. So this 4G or tinatawag natin nga commonly known as a fourth generation and mobile networks, it's also called as LTE. uh, Makikita niyo nga daha iyo mga phone. Familiar? And it affects kung diin ka nga network connected, it affects kung gaano kalaksi or kaluyahan imo internet connection. So at least para magkaada kita idea on how these things works. Yeah, so ano ba ang ira? May gutilan nira nga. Uh, you know what? Didi, Kat Baloga, like for example, ang Sanga Tower, may dito niya damo nga iba-ibang klase nga 4G. So di relate usa. So ang phone ni Charis, it might be connected diya usa nga 4G 1. Ang phone ni Ate Celine might be connected ha usa nga 4G 3. Ang usa naman it might be connected nga to ha 4G 28. So ang phone nimo there is ibig sabihin no nga same place kamo, same man yung connection, same man yung tower yung ikonektahan. At also at the same time, pwede gihapon ang cellphone ni Ate Charis pati ni Ate Celine connected ha same nga 4G. Yan. So anong difference ni yahan 4G plus? See, what you like at one, gin gin iba ko niya color para mas ma-identify natin niya iba-iba ya. Pag tinatawag ng 4G, it's 4G plus advanced na iya. Ibig sabihin it's a combination of duha nga 4G. So in telecoms it's called actually carrier aggregation pero di rin na siguro natin niya istoryahan. But hapag kaintindi no, ang duha nga 4G nagkukum. So pag ani mo phone, di ba, may dito instances nga 4G la. Then all of a sudden naging 4G plus. Ibig sabihin nito, nag-combine ang duwa nga 4G. So look what happened here, ini nga 4G 1 and 4G 3 nag-combine. Naging 4G plus. And because of that, mas nagiging malaksi ang imo internet connection. Mas nagiging haluag ang iya dalan compared nga di. So mas malaksi
In terms of speed, mas malaksi ang 4G plus ngayon 4G kaysa 4G lang ang normal. Nagigets yeah or diri? Yan. So, ang tanong, I know, Didi, tanan kita, we've actually experiencing ang tinatawag na slow internet connection. Regardless kung connected ka 4G plus or 4G 28 or 4G ini. Biskan pa 4G plus ang imo internet connection, ang nangyayari ang aton internet, maluya. Nareklamo lang ang maluyat ang internet. Yeah, so I want you to look at the pattern kung kay ano, biskan connected ka 4G plus ang internet connection maluya lagi hapon. So here's the pattern which actually makaka-relate kita hanaton passage later. Nga di kasi 4G plus so that is why nangyayari almost tanan nga cellphone ang iraging ko konektahan usala nga network inila ang 4G plus. So ang nangyayari if there are hundreds nga connected nga da naluya na hiya. Hira, nandudrungan hira pag-agi nga di. Sa tingin niyo malaksa nira dalagan. So magkukos siyahin traffic. That is why biskan 4G plus darang nga damuan connected hito dida nga band ang tawag maluya lagi hapon niya. Kaya some people actually siring pa lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Okay, most of the time ana ako na actually ginihimo hini I actually search kung hay nga di nga network and very congested. So ginbibiling ko kung hay ko anwaray good masyado na agi. So pwede ito nimo ma-reconfigure nga dahil mo phone kung maaram ka. So that is why kadalasan sigunta kamo tanan na di ka mga 4G plus. So okay maaram ako pag configure may alam ako, adi ako di maagi. So mas malaksi ang akong biyahe. Biskan haligutan niya dalan, darang awaray good may naagi, malaksi ang akong biyahe. Nagigets ako niyo? So diri ibig sabihin nga 4G plus, nga taas aniya or dakuan niya dalan, malaksan nimo internet connection. In most cases, the congestion or no. Because I've been here theme for tonight is entitled Have I Entered the Right Gate, which is found in the book of Matthew 7
13 to 14. So, read it with me, basahon naton. It says here, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enters through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Yan. So a short background na aton passage yan na, this was actually told by Jesus Christ kuan on a mountain. He actually told this nga to iya mga disciples pati ha multitudes or damo nga tawo. So api iniyahan sermon on the mount iniya nga aton passage na. So this metaphor actually he Lord or Jesus Christ ang nagyakan hini. So every time nga may nababasa nga niya ako passage and it actually he Lord Jesus Christ nga ni ang nagyakan, I mean it's a big deal. It's really a big deal nga kailangan nimo pansinon, kailangan nimo pagtuunan in time kumbaga. But this time, here in our sermon for tonight, magfo-focus kita nga dihan two things. We will focus nga dihan narrow gate patihan wide gate. So didi kita hini ma-focus nga duha nga butang. So dili kita maginihano. Didi lang kita hini ma-focus nga duha nga butang. And we will try to answer questions nga related hini nga aton karuyag pabutangan focus. So ano ito nga mga pakiana? So the question here is how it is presented. Paano gin-present ang wide gate or paano gin-present ang narrow gate? Who takes it and what it really offers. So we'll try to find out or answer ini nga mga question as we go through it atong sermon. So we'll start with the wide gate. Yan. Matthew 7:13 it says, "For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it." So here if we would answer first hanuna nga pakiana kung paano hagin represent, we would actually say nga an wide gate. So by the name itself, it is wide. Haluag dako. And once you entered hand wide gate, an iya road, it's broad. Haluag. Kunbaga, diri ya one lane la. Diri lot ya basta two lanes la. Maybe it's a 4 lane or kunbaga 8 lanes pa. Broad hiya. Ngayon at the same time, this wide gate, there are a lot of people who loves entering hininga dalan. Kadalas dalan. And for example, if I am actually new nga diha kat Balogan, then I would ask kung hain ba nga dian an Fame Hotel. For example, ako I am new nga diha Balogan and ask hain ba nga dian Fame Hotel, then singon ta may bumaton. Masiring an Fame Hotel adto dapit may Munyos, dako iya nga building, may dako iya nga gate, then may nakabutang Fame Hotel. So ako makato ako ha Munyos, katako Munyos, then I will try to search han pinakadako nga building adto, then makikita ko dayon an Fame Hotel. Uy, may dako nga di nga gate and may nakabutang nga Fame Hotel. So by the name itself, an Fame nga word divides enticing dayon. Yan. So meaning to say, when we talk about wide gate, ibig sabihin madali hiya maiagaan. Everyone knows kung ano ito nga wide gate. So kung madi ka nga ni hagawas, if you ask 10 people, so the possibility
there an iya. First nga ipipresent tayo mo is this one. You don't need to follow Jesus Christ. You can live with your own principles. An siya daw yung itiyagi i-impart nga dahi mo. Pwede ka nga di mamuhay nga diri ka upod hi Jesus Christ. Pwede ka nga di mamuhay with your own principles. Do you think it's nice? Try to think about it. Sige daw, isipa daw. Sige daw, isipon ta. Sa bagay ano kay baga time consuming man yan, magbasa Bible, time consuming and mag-journal, mag-Bible reading, even and pag-prayer, time consuming man yan iya. Siguro maupay ada, maupay waray ng mga suga dito. And I can live with my own principles. Di ba? I was born actually this week. Mamamatay ako nga suga din eh. Pwede ako mamuhay na akong kalugaring niya principles. Diri ko karuyag sumunod kan Jesus Christ. Waray may magmamanduha akon. Waray Holy Spirit nga magre-remind ako niya di. Happy lang ang buhay dito. Di ba it's enticing? Tanan po ko dapat nga di na diri kita ang ibibinantayan kita. How about knowing you know what God sees biskan haing ka? And siguro nga di ako why did ba hindi ka nakikita ang Ginoo? Kahunaw mo diri ka nakikita ang Ginoo. Yan. And the second thing that he would present is this one. You can be lazy all the time. Pwede ka nga di maging rubya. Unlimited nga diting pag ginaturog, pag hinigda. Unword nga deserve nga di, as in pupunuon ka. Deserve mo ini. Isipin mo di ba, kaya nung nga ni magtatrabaho kita, di ba? Kaya nung magtatrabaho kita, maguguula kita. Kaya nung magtatrabaho kita, gililinibak man lang ka natin katrabaho. Maisog pa natin, boss. So kaya nung magtatrabaho ka pa. So, nga di Hawaii gino-offer ini. Dakilang tambay. Tagaturo kung saan yung bahayan ko ay nag-order ng Shopee. Yan. So, di ba? Sarap ng buhay siguro. Ito na you can be lazy all the time. Try to think about, di ba? So ba, kaya ano ka mag-aaral mo? Why would you study really hard? Magpupuyat ka para hindi mo exam. Pwede naman ako mangopya. Pwede naman ako mag-cheat. Di ba mas easy, yahay-yahay? Di Hawaii git, kuhain niya. It is offered. Pwede. Ano gusto na niyo nga di? Damuan pwede nga di. And also, nga di, you can bring along whatever your baggage. Pwede mo dadon nga di tanan nga imo mga baggage. Gustong-gusto ni nato niya baggage, di ba? Those selfishness nato ito nga mga materialism, di ba? Ito nga hatred, ito nga unforgiving spirit, ito nga mga baggage nato niya gindadara, di ba? Nadiri kita ito nga let go. Kapag naraon niya di. Di ba? Kay ginapikahan mga imo mga kamag-anak. Oo. Ano na i-encourage na kamo ko di? I'm just trying to show you kung ano ang Ginoo
pwede nga to. Pwede kang maging self-righteous, pwede kang maging tama all the time. Ito nga diri ka nakakorek, di ba? Di ba girls? Ay, I mean, pwede kang maging self-righteous. Mga brothers and ayan, so, Jaran, ano siya niyan kaya ma-offerhan, wagit. Damo pa ito, pwede mo ito yung search. Pwede mo bilingon, or biskan di mo nga ni bilingon, basta mali nga na yung mo, pwede ito yan, didi. As long as mali, pwede ito yan, adi. And, and, you know what, hirahinobaan karuyag, i-take hininga way gate. So, ayan, many people. So, sabihin ko pa ngayon kanina, maybe, siguro 80%. So 80% han possible nga adiyan ha aton simbahan bakin gasto han Wygate. Just I'm not just sure kung talaga 100% kita tanan niya adi nga karuyag talaga naton han usa nga dalan. Maybe this is the gate that we want. One nawawara. So ang possibilities waray luhod nawara ni mo internet connection. The same also with this one. Asya sinot pa internet kalibutan. Ang Wygate it's a big bait dako hiya nga pain. Yung akala nimo it's a release for you. Yung akala nimo ansya na ito an beda process kumbaga. But you know what? An iya talaga ito gino-offer it's distraction. Watch out. That is why Jesus Christ is trying to warn the multitude pag sinunod-sunod ang crowds. Kasi sobra kadamuhan nagpa-follow ira. Di ka kasi maaram nga to kung nagpa-follow talaga kan Jesus Christ or dara. Ha? May the miracle nga ginihimo Lord. Here, God is trying to warn us. God is trying to warn us of following the crowd. No, of going hininga wide gate. And in the book of Isaiah, yan, mababasa natin, Isaiah 59:8, ang mga tao who actually walks in this path, na they do not know the way of peace. Though it's wide gate, damuan pwede nga to, waray masyado restriction, but at the same time, in that place, waray nga to peace. There is no peace, there is no justice, kasi nga to puro revenge. They have made their paths crook. Kung gusto mo kadto trahidoray, pwedeng nga to, dito. Whoever treads on them does not know peace. So, try to assess yourself. Maybe we're walking at ito nga wide gate. So, ansya inian, mangyayari ha imo. Waray ka, peace. So, not because andalan, not because ang gate wide ako, or not because pagsulod nimo an iya dalan it's broad haluag or 4 lanes siya damo an napila. It doesn't mean an siya ito ang tama nga dalan. It doesn't mean it's the right way. So the Bible tells us again, at Bible actually may the mga testimonies kun testimonies wherein diri ang crowd ang dapat sundon. You know what happened in life ni Noah, di ba? The Noah, tapos ang iya ark. What happened? Ang tao, they were laughing at Noah. But you know what? At one promised land, tapos bumalik kira kan Moses. Aron silingan na pulo,
nga spice. Ang promised land, puno hiya, it's flowing with milk and honey. But at the same time, ayaw kita pag-atake ngadto. Itong nga lugar is fortified, tapos ang mga tao at mga Nephilim. Ito ba nga nga damo nga gulayat, mga dagko nga tao, so diri natong kaya daog. But you know what, there is only two persons na nagstand. It's Caleb and Joshua. At the end of the story, they were able to conquer to get the promised land. So kung wala magstand nga dawa, I don't know kung nakarating na promised land. I don't know kung may Israel na. But because those two persons stands, they were able to take the promised land. And here's what happened. Those 10, but 12 herang send, the 10 spies nga upod nira, waray maka-enter sa promised land. He Caleb, ngayon Joshua wala. Ang nakasulod niya to. You know what, there are some of us today wherein we actually put natin kalugaring into this dangerous position. Right now, as in, we are putting ourselves into the dangerous position kasi kadalasan na we're following the crowd. Diba? We're actually following the crowd. Ginusunod natin ang mga clothing, nira mga ways. Diba? Nowadays kasi may mga tuluwa, hanira mga lawas. Tingnan mo das mo, di ba? Tapos ikaw, namamati ka pa nira mga opinion. Di ba, no? Ay, saringin ko ani. Tapos, di ba? Namamati ka nira opinion, gisusunod mo nira mga buhat. Well, actually, we're putting ourselves into distraction. May kita mga bad habit na na-develop if we are doing that now. So also, natin mga friends liwat, it's okay to have friends, no, pero in most cases pag ani mo talaga friends, bad influence, try to tanggal hiya. It will lead you to distraction, I tell you. So it's better not to have friends kundiri ito nga mga friends na kaupay nga dahi mo. I tell you, magpapapareho ka mga to karautan. Build yourself, build a foundation with God. If that friends diri mo ya kaya mo take as of now balik kahiya, hatay nga kundiin, your foundation is good. Tapos isave ito ngay mo friends. Ayaw pa kayong sinabay ya iya, no? Pareho ka mo mahuhulog na do distraction. So that's the wide gate. I guess it's clear to us kung ano ang wide gate. And here nato number 2 nga gate, it's the narrow gate. It's found in Matthew 7:14. It says, "But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few find it." Gutila ang nakakaagi, han narrow gate. So paano nga ba gin-presentan? Yan, so paano nga ba gin-presentan? Narrow gate. So, by the name itself, a narrow gate, it's narrow. Gutiay. The gate is small and gate. Then pag sulod niyo hand gate, it's narrow. Kumbaga hadalan one lane lahiya. And only few people finds it. Guti la actually ang tao nga naagingan to. So, kung bago ako nga dihakat balogan, then ginbiling ko ang Souls for Christ Assembly, nagpakiana ko ang tao nga diha gawas. Hain nga diyan Souls for Christ Assembly. Ang possibility diri ya maaram. Di ba? Siguro kung mag-asa ako magawas kung hain ang Souls for Christ Assembly, mag-asa 10 people. Siguro amot nga ni kung may makausa kung maaram kung hain ang SFCA nga simbahan. But if at some point, di ba, may maaram, usa, sige, ato ito may San Pablo, ato Camia Street. So ako, makato ko San Pablo, makadi ako Camia Street. So pagka di ko,
Mamimiling ako, hain ba ang SFC nga di? An siya ba inan SFC? Guti ay malit ira kuan? Guti ay mat ira gate? An ira building di rin man dako. Di rin man ira actually kaya mag-cater hin damo nga tao, pero malit capacity ni nga simbahan. Di ba? But you know what, despite nga ang gate ni SFCA on ang gate ang gate niya it's narrow, or ang dalan niya it's narrow. I tell you, ang first entity or version yung mag-welcome hayo mo, it's the Holy Spirit, it's God, it's Jesus yung mag-welcome hayo mo adi. Hain dawla ni mo gusto umagi or sumulod. Na mo. Masiri nga di hayo mo ang Holy Spirit. Well, you need to follow Jesus Christ and live with His. As our personal God and Savior, nag-aadaktan gift of salvation. Gift ito ni Lord ha aton, and it cannot be taken away. Aton na ito iya. But you know what? The possibility of our salvation, kasi one of the greatest sins rin pa ni Pastor, or you can read in the Bible, is unbelief. Those salvation nga may ada ka, if you come to a point nga kung diin umabot ka ng unbelief, pwede ya mawara. Hopefully sana diri ka pwede umabot ito nga unbelief. And that is why siring pa ang salvation is a free gift. Free man niya kaya paghihirapan ko pa. You know what? Free hiya as long as you believe. Pero kung diri ka na na-believe, how come natuod kang may salvation? How come natuod kang may free gift tayo mo? Di ba? That is why Jesus wants us to follow Him and live with His principle. Because this is the only way that we may able to sustain kung ano ang ginhatag niya aton. If we're able to follow Jesus Christ, ngayon maglibhan niya principles, an eternal life is waiting for us. No? So here, an Bible reading, journal, devotion, prayer, and siya ito actually magiging part na natin life. And principle ni Jesus Christ, that would be our principles. In 1 Peter 2:1 it says, to this you are called because Christ but at the same time it's a free gift imo na ito, but you kung di rin ka nakalito mo ng salvation, I'll tell you, it's distraction ha imo end. Baka naglakaton balik na to ha. Wide gate. And yeah, so I just want to remind everyone of us nga tanan kita nga dino. The moment we follow Jesus Christ, diri lang kita basta nag-receive han salvation, no. We need to follow Him. We need to live with His principles. Let that sink in ha aton mind, ha aton nga singkasing. And here's the second one, agin represent nga diha, narrow gate. You need to be hardworking. Pakitapi kanimo sa bitsig nga waray hubya nga anakan Ginoo. Waray hubya nga anakan Ginoo. Nasusugo ba tanan? Pero actually waray hubya nga anakan Ginoo. Most of the time actually pag naabot ako ini point niya kung din feeling ko unproductive ako, gini-remind ko na ako self. Anak po ba ako han Ginoo, kauhubya ko man.
So we need to ask ourselves if we are really a child of God nga hubya man kita. Saklit naki-question kita naton mga parents, o ba nga nakangalakad ka Ginoo, baka di ka man nasusugo. Ayan, you need to be, actually God requires His people to work in honesty. Hayong pag-eskwela, di rin man daw ni mo score as long as you work it in an honest kay ito ngayon mo nakamit, well, it's good. Diba? You know what? God doesn't want us to settle things nga may ada katayan na. Ito nga ni nga, sugad dala ako ini. Hanggang dito na lang ako ini. You know what? God doesn't want you to think it that way. Ayaw mag-settle nga sugad lang ito kasi God has a better plan for you, di ba? Prosperous life, abundant life. Why think nga kundi hanggang dito na lang ako? You know what? God wants us to be satisfied. Karag ni Lord maging satisfied kita. Karag ni Lord nga maging grateful kitahan kung anong may dakita. But at the same time, He wants us to be better. Diri gusto you can do something for yourself. You know what? God believes in you. Natuod ang ginawa mo. You are His son. Ginimo kaniya. Natuod diya mo. Tuod nga natin kalugaring no. So, if you actually look at on Facebook, makikita niyo mo nga, di ba on Facebook up until out, kung lagyapon nila, gamit na gamit. Kasi nangyayari on Facebook, almost every month may danira upgrades. May danira, mga features nga gine-release. So, di nira basta-basta nga naluluma. Di ba? Just like what happened at Nokia. Beforehand, if I'm not mistaken, 2023 ata to. 2003. Yeah, they are one of the most top mobile phone. Pero nabankrupt hira. Kasi wala hira mag-upgrade, wala hira mag-adapt. Nag-settle hirahan security nga may adahira. That is why God is always testing us in regards with our security. Kundi ba talaga nakabase natin mga security. Kasi most of the time, we stop actually doing things, doing better things because we feel secured. Diba? Di na kita nag-hard work in maupay. So, like for example, ay mo eskwelahan, pag sa tingin mo, for 3 times, ikaw upper may ang top 1, then na nangyari, ginubya ka na, mahubya na may paginaram, pero may naman ako top 1. So, watch out, kung waray ka na mag-aram. Watch out kung diri ka na mag-aram. And possibility, bakit matapuang ka na, waray ka na nga top list. Ay, di ba? And also, siguro mga nagbi-business, so shirt, siguro, mga nagbi-business. Yan. So, let us for example, nag-start ka mo business. Pag-start mo mo business, nag-invest ka sa gadini, and for the first month, naka-earn ka sa gadini nga amount, dako ni mo na-earn. For the second month, dako na tanay mo na-earn. For the third month, dako na liwat ni mo na-earn. But ani mo ginhimo, ani mo tanan nga earn, balit mo nga bagong but at the same time, most of it gingasto mo la. Kasi an imo business nag-earn na yan maupay. Uy, goods na yun eh. Naka-feel na ako ng security. But you know what? In terms of business, actually, whether you like it or not, may masulpot niya kapareho ni mo negosyo. May daka competition. So once nga may competition niya, umulpot, mababothered ka, matitresen ka. Lola ini, bakit pa ako mapordoyan ako negosyo? That is why, you didn't actually feel secured kung ano man miskanda ko na ni mo. Ano man kung may dako ka na or sa tingin mo, can I not actually settle for that? So let's for example, kung nagbi-business ka man, if you're earning, you should set aside some of those money para mahimuong ka nga unique things para ni mo business, para nag-upgrade ka. Actually, di rin basta ni mo business na develop, but also your character and your skill.
when you are doing upgrades, mga features, animo skill, because God wants us to improve. No? You know what? An person, I tell you, an person yung makuri maperdi, an person that is hard to beat is those person that never stop improving themselves. Ang diri na huyong improve niya kalagwaringon, hiraan mga tao nga makuri maperdi. Those people who do not settle with the security ng may adhera. And that is why God wants us to work really hard. Tapi ka otro nimo sa bitsig nga waray ko biyang anakan Ginoo. Yan, sige, tama na. Tama na, waray na hubya, di ba? Yan na, tatanggal nato nito nga pagkahubya, waray na hubya nga anakan Ginoo. And another number two, you need to cast all your care and anxiety. Didi, bawalan, maisog. Bawalan nga sing-kasing nga punuan hatred. Pag sunod mo nga dihan narrow gate, God would remind you, anak hinay-hinay pagtanggal itong abog ato niya yung maging dadara. You need to learn how to forgive, ngahin kailangan mo liwat mga rohin pasaylo. You know what? An equivalent on forgiveness, it's peace. If you learn how to forgive, nagkakaada ka in peace. Hino ba nga di ang karuyag, umukuya kalibutan niya kundi in waray peace of mind. Diba we want to live a life nga kundi in peaceful kita. So nga di, waray po revenge, hanarogate. So kung may mga revenge nga dahil mo kasing-kasing, bangin na ito kapakalo yung adalan ha? Bakit dito nga nakasunod? So, instead what we do actually in this place when people hurt us, we pray for those people. At mga tao na kasakitaran. Siling pa ni Lord, pray for those who persecute you. Pray for those nga nagmamakay mo. Siling pa, be the bigger person. Be the bigger person. Diri in size, but in heart. And who takes ini nga aton hiyarahino baan na sulod ini nga narrow gate. Actually, only few people na nasulod ini nga narrow gate. Yeah, so gumawas naman niya. So ano ba ito niya gino-offers? It's life. It's life gino-offerhan. Narrow gate. Not because pagkita mo han isip CA an iya gate guti ay pagsulod nimo diri dako an iya capacity, it doesn't mean mali inihang congregation, mali inihang kadalan. I tell you, it will lead you to life. I am one of those testimony that this is a church of God, and it helps people nga ma-transfer man ira kinabuhi. And an narrow gate nga imo agian, no, haligot man guti man ang gate, haligot ang dalan, at the end of the road, it's life nga imo makikita. You know what, may da ko storya, and may da duwang identical house, same an ira location. An ira location, pareho ira maghari nila. An ira itsura, the same, almost the same an ira itsura. And building. And so ginbaligya so anong nangyari balita iya damo ang nagaragaw nga dihan han balay nga worth 200,000. So adi naman nga balay nga worth 400,000 bagat may pumalit pero naihaanay. Here's the twist na nangyari. So, umabutan bagyo. Pag abutan bagyo, ginagian ito nga duwa nga balay. But, ang balay nga worth 200,000 na rubahiya. While ang usang worth 400,000 nag-remain hiya. So, here's our problem nga di mga tao nga naglalakaton nga di Hawaii Gate.
Kasi hanggang purchase nimo or kung ginkuha nimo ito nga balay nga worth 200,000, you never actually ask kung ano ba ang gamit niya gin build ini. What are the materials that are used para ma-build ini nga balay? You never ask as long as it is cheap. Di ba kasi gusto nato ng barato, gusto nato ng madali, gusto nato ng easy. So, adi na akong pipiliun. So, what happened? Dili na niya 200,000 na nawara, but at the same time, ang balay nga iyagin palit. So, it's really sad kung pati ang sulod na niya balay, nabutang na niya mga properties. And, you know what, those people actually nga, diha, Hanaro Road, they are the people nga nag-purchase sa nga worth 400,000. They ask kung ano ba ini nga balay. Ano ba ang gingamit para ma-build ini nga balay. Actually, those people, dito not, ini nga mga tao nga di Hanaro Gate, dito not actually after nga to, kung ano ba is why they ask. Kung aniya construction maupay, aniya gingamit nga materials maupay, di ba di ako mag-worry kung ano na akong cost kasi na ako nakuha quality. Kita nga God. Iyahan Ginoo during ini nga judgment time. It's the person nga naglakaton nga diha wide gate. So anon siringin anon pakianahan Ginoo kay iya nasaring man iya. Nasaring man ni Lord. Why did you throw your gift? Kaya ano mo gilabog ang gift? Why did you forget me? Kaya ano mo kong kalimtan? Why do you come to a point of going unbelief? Tapos, ini nga person who walks in the wide gate, bumaton niya. Ano niya, siring, Lord, I tried, nagtisting ako maglakaton nga diha narrow road. And it's difficult. Makuri maglakaton nga diha narrow road. I saw my friends drifting away, na diri na akon makasangkay akon. I saw my family mock me, gininisugan na akon akon parents na diri lota akon. And you know what? An akon boss has taken advantage siya ako didi. And they humiliate me. Hininga narorood niya akon kinita. Despite so nga pag hirayo nga akon mga kasangkayan na akon, wari ako ginhimo nga malain haira kasi nakadi ako hanaro road. So, ano siya ito niya siling. And I didn't do any bad things against them. But you know what, Lord? I come to the point na akong threshold. I could not take it anymore. That is why I take the wide road. Gumawas ako Hanaro Road, ang akong ginagian is the wide road. And I go back with my friends. Ginbalik ko na akong mga kasangkayan. And once again, we start eating, we start drinking. They welcome me, nakadto kami ang mga party. And I try to win the heart of my family. Gisunod ko anira mga traditions, anira religions. So ginkarawat ako nira. And you know what, Lord, anakon ginhimo, I did my best para ma-promote na akong trabaho. Para anakon boss, makabawi ako iya. So, I feel relief knowing nga na akong mga friends
bumalik ka akon, anakon family, gintapuran ako otro. And especially, nakita ko ang downfall na akon, boss. Because na akon revenge nga daiya. So I feel no consign sa na akon ginhimo doing things that I love even though maaram ako nga mga mali na akon ginhimo. Nga diha narrogate, I am free to do things what I hingiya basta rule. You know what? Anong siringan ginuha iya? God tell him na siring may iya. Siring Lord na iya. You know what? I never leave you, nor forsake you. I see your hardships. I was there. I have sent signs and help, but you are too consumed with your agony and yung mga nararamdaman. You know what? You know what? You love yourself more than you love me. When I sent blessings to you, you love me. But when I let the hardship come to test and mold your character, you hate and forget me. You think compromising to the ways sa nimo mga friends, ngayon nimo family, tapos makag-take revenge nga to nimo boss, is a fulfillment? Well, I'll tell you, it's a curse. It's a curse. Kita, look at you now. Look what happened to you. Your friends betrayed you. They are the reason of your death. Animo family, they go only after what you have. Kita, yun na. They are actually fighting over animo mga properties. They do not actually care about you. Kaya ano rin mag-care ha mo? You only showed animo mga achievements. You just tried to please them over and over again. But you never showed love nga to haira. Wala mo nga niya ako ipakilala haira. And look nga to nangyari ni mo boss. The moment you take revenge nga to iya, di rin basta naapektuhan. But all his family and all his generations ang naapektuhan. You know what? I never lack reminding you. But you never listen to my Holy Spirit. And now, depart from me. I never knew you. And here is the word that God says nga to ang tao naman who walks in the narrow road. So there's only one thing nga iya ginsiring. Nasiring iya nga to ang tao nga naglakaton nga to narrow road. Well done, my good and faithful servant. You know what? God has given us equal opportunity and chances ka makilala hiya. It's reality. Tanan kita, we have the equal opportunity and chances to know God. So if anyone of here believe, kung may taman usang nga diha, believe that some people die without knowing Jesus Christ, will I tell you, you're wrong. God is God and God is just. God has given us equal opportunity to know Him. Di man kita maaram kung saan kita mamamatay or kung paano kita mamamatay. But I believe no one would go to the judgment or wari maka-face nga na kan Lord saying that I have never heard about Jesus. No one would go to the judgment saying that I have never heard to Jesus. Jesus suffered to the cross not just para ensure nga everyone has a given free gift. Tanan kita has given ito nga salvation. I just don't know kung ano nga paraan ni mo yan na-receive. But I'm sure kung wala mo pa hiya ka-receive, it will surely come to you. The only matter actually right now is kung paano mo i-gift ito nga gift niya ginhatag kayo mo ni Lord. So kung paano mo i-gift or iglalabog mo hiya. There's only one thing to tell, kung ito ba ang gift of salvation that God has given you is still with you. You can actually look it nga tuhan gate nga imo ginsudlan. So, try to examine yourself. Diin ka ba yan nga gate na kasulod? Are you on that wide gate or are you on that narrow gate?
Yun, so kabuhat kita. Hallelujah. Let's close this service. Nga pasalamatan ang Ginoo that this is a good reminder for all of us, especially in our season. No, if we are new or if we are old in our spiritual walk, but right now, this message that we have received, this is a reminder. If we have entered the right or the wrong gate, are we choosing life or are we choosing destruction? So it's a matter of our heart. It depends on us what we choose, whom we choose hining ating life journey. So I hope and I pray that before kita magkauli tonight, let us be reminded once more that Jesus is offering life to each one of us. So let us be reminded again, am I in the narrow gate? Did I enter the narrow gate? Or am I in another gate that should not be? So let us more meditate, contemplate, kung hain ba kita yan ang atak na. And praise God. Praise God because God is so gracious to remind us once again and again and again that, anak, take the narrow road. There is life. There is eternal life. Momentarily, you will experience difficulties, challenges, pains, brokenness, hardships in this world because you are not yet in heaven. But my promise is my promise and I will fulfill it due time. That's how great God is. That's how faithful He is. So yan ang before kita manguli pasalamatan natin ni Lord, how great He is, how wonderful He is. Do not be silent and praising Him and lifting up halimusang sa iya. Hallelujah. We sing this song, God, for you are good. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul, 'cause you've got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, church, get up and praise the Lord tonight. So come on, my soul,
praises. And all that I am is sing hallelujah. Hallelujah from the bottom of your hearts. And I know it's not much, I've got nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy when we lift up your song, 'cause you got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy when we lift up your song, 'cause you got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I lift up my hands and praise you again, again. 'Cause all that I have is an hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've got nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah to the highest King. Yes, God. We thank you, God, for your presence. We thank you, God, for tonight. We thank you, God, for your moving, oh God. We know that your words penetrate, oh God, in each heart, Lord. Lord, damo nga salamat ani mo pagkamaupay. Thank you for your word tonight. We pray, God, that it will penetrate, oh God, ang kada tagsang kasing-kasing, oh Diyos. Lord, remind us every day, guide and lead us every day, oh God, how to take step in nga amon journey, oh God, that we will not go unless, oh God, waray kaamon mga kinabuhi, Lord God. Lord, remind us and let your Holy Spirit dwell, oh God, in each life. Lord, haamon pagpanguli yan na, Lord God, we pray that you will continually guard us, oh God, and amon safety, oh God. We pray, God, for these people, oh God, who continually commit their life, oh God. Padayon mo hira nga i-bless. Padayon mo hira, Lord God, kaptan, hipuon na nila mga kasing-kasing amang padayon, Lord God, despite of all the circumstances. Ikaw, Lord God, ang padayon nga magpakusog, hanamon pastor together, han iya, asawa at isilin, Lord, padayon mo hira nga gamiton, oh God, for the expansion of your kingdom, oh God. Padayon mo, Lord God, hira, tagadhan maupay nga panlawas, oh God, sound mind, oh God. Lord, padayon mo, Lord God, hira mapakusgon. And even those leaders, oh God, nga imogin appoint, oh God, hining a church. Lord, padayon mo gihapon hira gamiton. Padayon mo hira i-green mind, oh God, hira mga commitment. Lord God, nga makagpadayon, Lord God, ang pangalagad nga dahay imo. Even the members, oh God, those people who are watching online, God, padayon mo, Lord God, i-extend ang imo arms towards them, oh God. Padayon mo kaptan ang ira mga kasing-kasing nga makagpadayon. Hanamon pangalagad nga dahay imo, Lord God. Even those who are committed, giving their tithes and offerings, oh God, bless them, oh God, for their commitment, oh God. Ikaw, Lord God, ang nakita hanira mga kasing-kasing those people who are struggling, oh God, financially, emotionally,
today, O God, hamay, Lord God, Lord, ikaw ang mag-heal. Hakadatag sa Lord God na may aagihan, O God. Diri mo, Lord God, diri mo hira, Lord God, ma-allow nga an enemy, Lord God, and mag-take over hanira mga huna-huna, hanira mga kasing-kasing, O Diyos. And even our students, O God, we pray for financial provision and our mga YA, and our mga family ni Lord God, hindi nga amon church, O God, padayon ka, Lord God, maging sentro. Namo nga salamat, Lord, even the cell group, O God, all the ministries, O God, we pray that you will be centered, Lord God. Hindi nga church, we pray, God, nga ikaw guna, Lord God, and mamuno, mamuhat, maging sentro, Lord God, ang tanan namon mga pagbubuhaton. Sobra kami nalilipay, Lord, because you have chosen us to be here, and we are so glad and we are so honored, God, that you have been faithful, O God, from the very start, and we know that up until the end, O God, you will be faithful. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, God, for your amazing grace. Hani mo mercy, hani mo forgiveness, hani mo mensahe tonight, O God. Damo nga salamat, O Diyos. Diri, Lord, ka nagpapapas, hani mo pagkamaupay. Ikaw kung lagi hapon na naman makagarahong, O Diyos. And we give you back, come in church, let's give all the praises and adoration upon His name.